Dobro jutro, danas se javljamo iz Svakopmunda. Michael je na poslu, danas je petak i nas dve smo krenule u parkić. Vrijeme je trebalo da bude baš toplo, međutim ovdje se vrijeme menja svakodnevno, tako da možete da očekujete i hladno i toplo u istom danu. Ja, oni mogu da lete, ali ne visoko na nebu, nego samo tako malo polete, vidiš? They also fly down. Gdje idemo sada, srce? Jehe! Ko voli Svakopmund? Emilija? Ja, ajmo ovamo, dođi da imam i ruku. Tezaj. Samo pomako, okej? Ovi toboga ne možete da vidite, ali on je toliko visok. Bukvalno me jeza hvata dok je gledam. Aj, ona je hrabrica i ne plaši se. Ajde. Go? Oprezno me to i polako prvi put. Bravo. Ajde, spusti se. Što idemo da vidimo? Brodić, ha? Ja. Ok, kam? U decembru Michael će da odradi triatlon, trčanje, plivanje i biciklizam, tako da će upravo da pliva u ovom delu ovdje. Uživancija! Sada smo se uputile ka pekari da uzmemo neka petiva za ručak i Emilija naravno hoće sladoled. Je li ukusno? Koji si vidjela sladoled? Vanila. Vanila. Ova pekara je uvek busy. Možemo čekati u redu 15 minuta, ali petiva su zaista fenomenalna. Sada smo se parkirali i krenule u prodavnicu. Treba nam samo par stvari, jer večeras jedimo picu, sutra ćemo već negdje napolju, preko sutra ako putujemo kući, tako da ne treba puno stvari. Samo po nešto. Ajde, prođi. Dobro jutro iz maglovitog Svakopmunda danas. Danas je inače subota, svi smo zajedno, tako da ćemo da provedemo ovaj ceo dan zajedno. I ovo je vjerovatno jedno i posljednje putovanje samo nas troje, pre nego što nam se pridruži i beba. Ovog jutra posvećujemo jedan dečiji market koji je također i humanitarni događaj. Tako idemo tamo da vidimo šta ima zanimljivo za Emiliju, a popodne idemo na roštilj kod naših prijatelja. Ljubavice, gdje idemo sada? Market shop. Imaju neki dečiji market ovdje u Svakopmundu, tako da ćemo sada da idemo da vidimo šta imaju tamo, vjerojatno neka dečija igrališta i tako to. I want a little bit sweet. You want sweet? Kako se to kaže na srpskom? Čokolada. Ti hoćeš čokoladu, srce, ha? Dobro, idemo sada tamo pa se javljamo posle. Kaži čao! Čao. Ovo je zatvor u Svakopmundu. I ovo su ćelije, kao što vidite. Evo nas, stigli smo. Vrijeme je, kao što vidite, nije baš najlepše. A juče je bilo lepše, ali što da se radi u Svakopmundu, nikada ne možete da pogodite vrijeme. Nikada, ali bukvalno na prognozi mi sunce stoji, a hladno je zapravo. Ali okej, evo nas, stigli smo na market. Stigli smo!
Da vidimo šta ima ovdje. Do you want to buy again? Okay. Do you want to buy again? Uzeli smo palačinke sa cimetom. Ovo se zove corn dog s kobasica unutra i ovo su neke pitice. Sandvič. Look at this cup. Nećeš? Ovo je skinula. Kobasica se pojede. Istina, Michael obožava meso u kobasici. Is it that good? Daddy! Wow! Daddy! Aber ich meine, das ist was ich meine, ich habe jetzt What do you want? Let's see. I'm not sure when. Let's see what you want. Uzeli smo cupcake-ove, sad ćemo da krenemo kući. Prvo na pumpu da dopunimo gorivo i onda idemo u Velvish Bay. To je mesto pored Svakopmunda, tako da smo tamo. I krećemo, a između Svakopmunda i Velvish Baya su prelipi prizori pustinje i okeana. Uživajte! Stigli smo, prvo idemo kod prijatelja, a onda zajedno sa njima idemo do njihove sestre koja ima konje, a Emilija je izrazila želju da vidi i da možda jaše po prvi put, tako da vidimo se tamo. Look how I showed you. Come on, Mills. Look almost. Wow! You want to give her the other piece? Yeah. Millie is very fast. Yeah, she eats very fast. Yeah, she had apple. Ooh, that was a big piece. You could. You want to do the other side? Come under here. Go under. Maybe I was holding it a long time. Wow. Look at that. She's so natural on the horse. Just looks so small on the horse. Go. Are you good? Kada je konjić podigao nogu dok je ona sedela na njemu, Emilija se uplašila, tako da nije željela da jaše sama, ali kasnije je jahala sa ovom devojkom. Bilo je zaista lijepo sa prijateljima na roštilju, a sada se vraćamo polako u Svakopmund. Me because I rode the horse today. I dobro jutro, evo nas javljamo se iz Svakopmunda. Sada je 8:30 ujutro, mi smo se malo obuli već. Dobro jutro. Dobro jutro. Gdje idemo sada? Picture. Gdje idemo sada? Picture. Nismo uspjeli da blokiramo fotograf za danas, nažalost, jer su zauzeti nekim venčanjima.
Ali vrijeme je također katastrofalno i maglovito, tako da ćemo idemo da probamo da uzlikamo par slika na plaži, jer mi je to bila želja, ali kada ste u Svakobu nikada ne znate kako će to ispasti, tako da sve u svemu idemo da probamo, ali tako? Možda će ispasti lepo sa tom maglom onako u pozadini, a mi imamo profesionalnu kameru, tako da javim kako je ispalo i nakon toga idemo u Windhoek. I evo nas stigli smo, pogledajte kako je vrijeme na plaži. Sada 9 sati. Kam? Tako da idemo sada na ovu plažu dole da uhvatimo par slika. Vidjet ćemo kako će ispasti. Jer, kao što sam i rekla, vrijeme nešto nije za slikanje. Ali okej. To ne možemo da promenimo, tako da se ne stresiram puno. Pogledajte ove kuće na plaži, koliko su lepe. Kuće na plaži i vaš pogled. San snova. Zaista. Danas je nedovoljno jutro, tako da naravno nema žive duše. Svakobu je inače mali gradić. Turistički gradić naravno. Ali, pošto je jutro, sve su verovatno negdje na doručku ili doručkuju. A mi ćemo na brzinu da se uslikamo i idemo do pekare da uzmemo peciva i vozimo nazad za Windhoek. Come, kukići! Oh my girl! Come. Na plaži je baš bilo sveže, tako da smo bukvalno odradili slikanje 5 minuta, a sada krećemo nazad. Doručak u autu i do Windhoeka putujemo nekih 3,5 sata. Hvala puno što ste nas gledali i danas, nadamo se da ste uživali i vidimo se vrlo brzo. Puno pozdrava iz Namibije.